U National Vice President Jongka National People's Party NPP ubak Preston Tensong ulong ba kaseng NPP kan yat marway hakajingele election kabanwan bat kabu ikatong ban tau hi marway ke sarkar hau arhajar arpulai bat ulong ru ba ke sarkar jela kan yat syakamat bat ka an khalai lada kipat ba ke jela ki persyajur Uba Preston Tensong ulong ba ke NPP kan omete alok bat kanu kaseng menekun election MLA hagas namban Nrei kane kun hi election bat kane lambiang ya ke sarkar jela bat ke NPP ke doni katong ban job lai pun riau ne lai pun nyungut ki kertong ban sensyar hi marwe ya ke sarkar. Halor ke jengkeno ba ke sarkar ke bayalam da ke NPP ke de ke bamsap. Na kaliang uni-unong ilam ke NPP ulong ba ke jengkeno bamsap kami ke daitang namar bagi i ba ke seng NPP ke lakiyo bha. Nrei lada kita ki bakeno ki doni ki sabut ki babiang. Ki de melit ujor ezahar ne ban pha da ke jengtho ki bor ke beri kemi ba ke nio banti benya. Ulong bahagi ni kisau senam tam ke sarkar kelasem kia kimat ki bagi wei kim shimlanut satya bat kipat ba ki sengutho bha bad i gurukom trekam jong ke NPP. Uba Preston Tensong ulong ru baya mentahi kwa ban batai AA kanungut ki MLA ki banwan peneso ke NPP. Bat ki MLA ru kin 4 not benetu AA menta sya kanu kaseng bagenit ban peneso namar kadon ka an ken tiap seng rek ik bero kin sasai kedarlut ha unopra menta kasnem. Pi ngatrai nak kalian jongiru ulong mi syai kedari ngiru iradi kanum don kejingate kanum don kanung ka adjustment kanum don kanung ka pre alliance deal banu banduru ngin yat bela kacong bat kiwe ki perlok jongi badon ka MD iru amut kelai rai kunta ngiru ngiya ya kata kadati ngi la kuno menuru ka target jongi 6 dei banduna ya kalai pesan lai pelusit na paro jong ka jalame kelaya kata kedeka target jongi ngila ban poi lai perusahaan lai penrio lai penyo pingai ngasim dakawi habai election kasyong hala ka jong konsensi ngidon riu potli ke konsensi habai election kabumut nga ngasusim bet la don saungut ne sangut na laingut ne arngut ki kandidat kata kedeki jakun klaim ye keren parti namar unu no bayeng election ni ngani thupi ubakwa bet banjok Ndon uweru kandidat bapin keli uban om bangayang election tang nak menta bang suyeng kai. Ubayeng election kabut udon jengbut badai banjob. Dia ba ong badai banjob krem ye keren ye ke parti kabut marwe kandidat la kajong kanong rim un lek chupai ba un kerpat kerpon ba kinjit kinong tebut ya u lene yaka. Jakarta kadeka nong rim kabangangam yo i ban ong ba kata kajing kun persya jongi kala benlong budon ke boong nga kala benlong bat ka kongres ne kala benlong ka TMC la ne kala benlong ka UDP la ne ka BJP ya kata ngam not ban ong kumnu ngam pi marang ye kun election ki babuni ki konsi ka ngele kamut laingut saungut sangut ringut teng prangut kandaigut de ha bakalong kumta ndai syu bi keren parti ye keren be ya ki kandidat utu betrei bah uyo bud ubam la benda trei bah ta bud yo bud duna tena kada ngamla ban ong ba ngiyakun bat ka ke parti namar hapo ki konsensi la ka jong hi kijinga kun ka don be la komo pi laingut saungut ki kandidat what we independent lu ka don be kijinga kun but we independent pi iman ka sansdem ki job be ya ka election claim de keren ya ka parti namar ngo pi kan ne ka ka strategi ka trik ke jongi dengan namla ban thu yo menta ngase thu ba de piu benai bakat ar ki ban don ban ngi ki ban join ban ngi ki ban nom join ban ngi ngatrai ya kata pensas ku thu ba benai bakat ar namar benai bakat ar la de lepa ka benai election ka ba ki kandidat la ni kitu ki sitting MLA kim perkhat su ka parti ki perkhat menta kum no ban job election hala ka jong konsensi ni iba babun bini ki sen ki penpawa ya kini ka sarkar MPA kabalailam NPP ni ya keren mas pang kata ka jingbon kambam sapa to kan don yang berono ka jikta to kan pi kata kan ke bansui keno bansui kedukti klaim datip yang syak masuk bauta bam sap kata ka high level committee ka don kata ka bang mangi pedangim tip ya ta tenrai banyak keren ya kata ngatrai kam don jumut nomor pi bunsin hi ki keno obru phimla ai ban khang kala benlong nomor ba kiyo i ba ke NPP let komen ka kiyo ka syakri bat ke perform ba kala ban kadau ko mi mentai kolong kadau
tang nang betam ong bakabam sap tenai ngabur se ngaju kren na kapor lardon kum kata ke jiban sap lad philap ni ka proof ka batikna kan ayu bapin IFIR kan ayu ya phi bapin tho dakinu kan ki jing tho shaki authority bakila ban check ban pej yo ka don shisha na kum kata tenai ngong phi kan ni paro khoj ngai i tang kot kubor ngai i tang ha ke jing kren ka ba shu ong be ba kan ni ka NPP led government kadai ka babam sap ka babam tu ka ba kumta ka ba bun jat ka burski ten renga ong pi tang koi upaj ba usko thu ba uyo i ka performance jongi mentala jandap sanstem ka bangi sikri ya ka jala megla ki babun ki isu ki ba mjudon banut manu banganta le mangi mentangi ka ngi kta ya kan ni dengan kermes kem ba upaj ba usko thu khamha ban ya kitu ki porlok ki ba syukdukti lan ki ba keno klem kanong rim klem ka ji sya hang no haba keli hadu kanno ke NPP ke skam jingmut bani sensar biang kamtam haba kamat bede ba katemetor kajing penbet uput usam kajing dawa pentrei kam ke ILP kajing dawa ban pendrung yang ketien khasi begaro ha ke 8 schedule kidang saateng ban urlong uba prestun tensong uloong ba kajing penbet uput usam ha kawat ke banengkong kaladep bat chen an sedang no bat penbet uput usam ha kawat ke baar bat wat ekamat bede ba katemetor ru kidang ya cekmat bat mentah kidang ab bani asatang ya ke blueprint na ketenat penroisor uloong sisien balayo ke blueprint an salum ke jingyalang bat ke harijan panchayat komiti banetai sadi bhai ke jing temu jang sarkar jela uba prestun tensong uloong ru ba ke jing penkre ban ajaka ya ki harijan panchayat komiti kamdai tang ha ke jaka ke badan hajan ke TB hospital ndai ke sarkar klabet ha ke tenat penroisor ban penkre adu lain sautli ke jaka kanang bakat kata aji patba neno ndai ke ban ajing mentoya baroพี่ก็ลงผมนี้แต่งี้มันตายอยู่กินกี่อิชูนี่ดังยาเสกมัดงำปัลละบันองลานุกันกดเตือนเลยกับอิชูกับประเดี๋ยวกับบาวดรีรุกับเฟสวันอย่างไรเด็บมันตั้งยินสัสดังเนาะสักเฟสตูแต่นางตาพินองอย่างกันกับอิชูจกับเทมโมตอรุนี่ลายยาเสกพลังนี่ลายยาเสกมัดมันตาก็มองคิดดังอัพสตังยากับดีเทลบลูพรินต์และนี่กับรีพอร์ตนักเรียนจกับ Urban Affairs Department หางตั้งยินเสชงมีติ้งเบียงบัดngasa khot biang kamiting rengkat bat kini ki harijan komiti ki badon mentang te po yo molong khanang ba ngin ai ki ka detail na ro sidong ba kani ka plan na kaliang jong sarkar ki lek kumni ni ba bede ba to ka blueprint rasan ka ami ni to ka order na ka high court to ka jaka ka dai yang tai ka po TB hospital ko mo on pi ka tu ka dai tang ka wei ka bangi propose ten rei la don lu ki bawan kendu local MLA jongka West Long lu ulawan ban kendu kirang ba snong lawan ba kendu ngasutu ya ka jing le ne ka jing lo concern joki dena kada ko mo pi ngamla ban ong kum noi ta deng ta bang pi ban ka liang jonga ngala ai ka direction ya ka Urban Affairs Department bakan warna i ka option lightly southerly centrally kanang ba haka ba kadu ngin sim ya ka ba biang tam ya ka ba enam kata ya ki pai ba jongiru kanam kata ya no ru kan long be ke jing mentoi na kementak ini ki harijan ru bat kan long ke jing mentoi na mentak jela jongiru barokoi kan no thai ki bu ka for man pendap ya kan em ngala ai ke direction bakin lek kloy kan bala na ka liang joka Urban Affairs di mentak kita ngi walk out ka ta sha tekin sa warna ya kan ka blueprint kinot pen i sanga te hadin nang tangan sakot meeting bede ya kitigi harijan komiti halor ke jing keno bag sarkar kamshon shimkya AA halor ke jing dawa ban pentrei kam ya ke ILP bat ban phak penrung ke tien khasi bat garo ha ke 8 schedule nagaliang ba prestun tensong luong bag sarkar kam shim la shong klikti halor kini kimat Nreiman bagi lecha dali jupen sngo ke sarkar pedeng kamtam hau menteri korbari wa Amit Shah bat ke sarkar pedeng kelapen pau bagadang kemi benya bat kan shim ya karai ke babiang bat kan soong la kabiang na kambiang ban ai kan ke jing dawa jongki pat ba ke jela ngin pek kumno namar ba ko mo pi UCM man balik eli kamut ya kan ke isu ya keren bat ngaru abi le lang satis dali ni ya keren ni kan ke subject te ya mentan empat la ben ong namar ba habangi keren kam don ke kentin ke ben ong baik nu lene ke ben ong baik yes te kata ka benta ka long ki examine ki dang pek
kidang bisyar benia nandong sodong namar bele yu piong ya ka ILP piong ya kanika ya ka languages ban penrung hapo ka constitution jong India ki haban perkhat ru ya kiwi pat ki languages ki perkhat ru ya kiwi ya ka ILP pada ki perkhat ya kiwi ki jela hakan duk lenti pi dei nak kata daw ka pelong ba imat ka sarkar India ru ka steady syai kini nandong sodong kedang ba kanumbu jing ya ki hadin ba kila ai ya ka consideration ya ke demand jong ka jela meklaya jongi da ke ya ke demand jongi pajba jongi jela meklaya jongi bakanum kta ya kiwe pat ki jela bakanum kta ya kiwe pat ki jaj ketien ki badon hapo ka rindia jongi baro kowe ha ka bedai bagajing keno ki babon persya ke sarkar jela ke bayalam dak NPP kadai ke bapen slur ya ka kam khalai usumbut menteri rangba ulong ba ka an khalai ne ka Meghalaya Regulation of Gaming Act Arhajar Arpuwei kadai ke beladan lupa ke jela Ndai ke sarkar MDA kala bo tang iki kendon perking bat kala penrung thamai ba la ban bo ya ka kasino bat ke sarkar kala kran dak basai ba ya ka kasino omdei ban bo Shillong Jowai Nongston Natura Ndai lada idon kam kadai bandon ka jingjengai tang sau ne san kilometer na kanong ba Guwahati Assam bat anom sya ahiru iki nong shong ke jela benek drung ha ka kasino Ndai dei bet ne ka bentai kinong wan jung okai Ulong la dagi patba ki persya ke sarkar ka nom le don bor bat kani ke sarkar nado kamat ke bede baga themetor ke icamati ka CAB kala shimbet ikarai ka ba pediang lang da baro ki patba ke jela uba prestun tensong ulong ba Dr. Mukul M Sangma ula keno ba ke sarkar MDA ka dei ke bajam bat ke bale ki ba khala kat ba uba prestun tensong ula kentho kala ba ke sarkar ke ba khala ka dei ke sarkar ke belam do Dr. Mukul M Sangma bat ke por bu ulong Menteri Korbari kan ngot ki beriau kelayap bat ke jing tiang jong ki seng phalang bat ki beriau ban le kumno ru umlong shu bat ke balong kum Hitler ndre ke jing khang jong kan ke sarkar ke bamenta ka ple berot psau kuntai kinu ru lagi di kinu hikai ki seng phalang bat ondale kran markhmat bon sien ki yo ban khet jau so obathiang pi ya kani kadai ka bangi snai ka regulation ya katu ka kamling ka bala don lepa ke siamu ngi le komnu ngi bu ya ka regulation namar bros katar ka dodi tambah hoj minus ka kasino trai menta hakani ka regulation ngi ong ba la ru ban le ka kasino tangba komong api ya kani nakaliang jongi government ngi dakka basai ka dari ngim kwa pat ban bu haslong ngim kwa ban bu hang ne jaka ka ba long sentar ban ong no kum hajuai len hanong stoin len hetura lada idon kam ke bengi kren kolong kata lada inon kam kamot ka de ban don more or less setang 100 kilometer 1 kilometer naga hoti ka ban long nama dalam phile ka kasno nama haka tu ka regulation jongi ya yaki try nong mekala ibsa begin rungu kabamut bet kane katemu nam ta turis ki bawan ban pulut por la se hakane ka casino game joki la ne ka online game joki ke sulong tang ita beta ten re ya kane ru ping la yo ka ya ka kanja representation na ki seng niam na ki seng balang na ki seng ki baper tengi ru ya kane ngim pat ong menta bengi rai ban ya be sek prang begin ya sekmat kanum don hir kata namar bakan ko bengi le ngi hap le lang da ka bengi ngi inra lang ya ke jimbot berkat jong baro ha ka ju kalanya ha ka ju kalunti tena ka daw ban ong ba ka NPP led government baka le ya kata kam ka balong illegal ngatrai kata ka bakla le sigi pai ba ki su bakla le ne kita giseng ki bakno ingi kadon ke jing su thu bakla ka joki namar ngai i don ka ba mukul luong ba kani ka sarkar kani ka ba jem kani ka sarkar ka ba le ike ka ba khla dengan ko ban ong ba ka ba khla tam de ko por mukul por ulang long ho bin sar swa yap riu kan ngot ke jingjia ubat ko ho bin star ka por tenang ta hana ba ailat than ye kita bikin ya chamadan bikin le amta dengan ko ban ong epi ha ka por mukul ke jing ting yap ki seng balang ke jing ting yap ki riu ban le kom nom long su la long Hitler le ngi hang ni ngong pi inu isek pi ong kinong hikai ne pi ong kiseng balang ne ke jingkang jongi ke bapli bangini keren arpusau kunta uba prestun tensong uba kemiru ya ketenat boarding ula kentui kinong tray bad engineer jong ke Meghalaya Energy Corporation Limited bagi mendai ban khuslai amar ke sarkar jela kam don jeng temu ban penkelakar khana shimet ya ke MEECL
Ulong baka kambordeng kahap ha kejing kemi jong sorkar jela bat gi Power Corporation ru la senghi di sorkar jela bat kat kata AA la dan kejing penkela ya ke Electricity Amendment Bill arhajar arpuar jong sorkar pedeng. Uba Prestun Tensong ulong baka sorkar pedeng kan omla bandek don bor di sorkar jela na mereka kambordeng hi kahap bet hapok kejing kemi jong sorkar jela. Kani kadai ke Central Act. Toh ladaki ki plan namar kani ke Central Act pada kan mau ke power kadai ke subject jong state. Ya ke corporation lu set up hika ke state. Laki jong state. Te kani kanam kata IAM lada don kata ke amendment. Namar kani kadai ben nak kebenta jong ka ke level jong ka sorkar India. Let's say yo don katuan ni kitu ki CPSU. Kikwa ban ai sikrusimet katangi ngim ong kum dong do rei ka dei bat ka state PSU kani ka dei ko mo pi ka khun jong ka state government de ha pa ka lom kum tang ong pi kat kum ka constitution jong ka India syong ha ka state government de ngam ni rong la pen sai ko lom ba kinong trei jong ka misel kim de ban huslai kani namar bale yu namar kani ka corporation de ka thau da ka state government bat ki deiru ka baby jong ka government ni jong state government tengi ngim don kan uruban ong bangi plan ban privatize ya kan ko corporation ha kabaya dei bat ka jingmat jing e jong kisnong ki thau lor ka jing bamyo tikna ya ka boarding uba Prestun Tensong ulong ba ka jing thot jong ka boarding gadeng namar ka jing do jong ki transformer bat ki don ki cap ba ka don ka jing maramot na kaliang jong ka MEECL ulong ba ka sarkar kan thiat thamai no lai spatli ki transformer balada jaba bathai transformer nyo ban bujri no mardor do batmai ban ombo akjing e ekipat ba ban yo ya ka boarding elektrik em ka babun ka phi ka kijing thut iki light ha ki stong ba perwe kalau ka kijing du jong meu u transformer te ngathai ka balong common hi de kata ka ba ar hoi don teng ki repairing works ki bala si ni ki pol ki bangi hapan repair hap replace kata kam tambah kata kalau kanjia le se sau kanta san kanta hngreu kanta kala banjia tenlei ka majority ka dei ya u transformer te mentang ong pi na ka state government lai I sanction ha ka bangin thet mai u transformer lai spatli khnang ba ngin bu ulpa ka stock lada jia ba u bthei u tu wei ngin yo ban replace khnang ba u tu ba sha u ba bthei pre ngin pa repair adla de prepare ngin bu biang ha stock khnang ba borok ka jela ka jongi kisnong ki jela jongi kin suk kinum don problem syuk nang ne sekamat dan ri bro sekata ngol pi namar ngim don stop kejing e kolong usniu menta dau tau ju ngira ban repair teng don ba bampor si benai don ba bampor ar benai te hap mla li e namar ba don u transformer den ri menta ngol pi ni sanction kerpang lai spa teli ki transformer ke batmai khnang ba komo pi ngin reduce ya kan ke jing du light bat kham tam e ban pentingna ba ki pai ba jongi kinum thut akan eka light akan jingyo jogi ke boarding bat kumju kajing puli jogi kod ke ti. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.